Oras na, oras na. Okay, magbalik ya po ang programa Tamong Oras na at ako pa muri ni Benny Ginto nga kayabeyo ng kaorasan at masaya ko pong ipakilala kay kayo ang kabalentamo yapin ing immediate past president at director ng PAMCHAM bang kanita di na nakatamong bird's eye view nung makanano ing business keti lalawigan tamong Kapampangan po. Yapin po Sir Rene Romero in katamong bisita. Maya pa oras po. Maya pa oras, Benny. Long time no see and dakala salamat keng bibigay yung pagkakataon kaya kami para i-share ming posisyon na ng business sector kaya tiking lalawigan Kapampangan. Wapin po. Libutan na pamuri ng pandemya pong harapan tamo, sir. Kumusta po yung business keti kaya katamong lalawigan Pampanga? Benny, masaya aming babalita na metong kareng pera mabilis mag-recover. Mag-umpisa niyang medyo mag-relax siya yung pandemic restrictions kaya katamo metong yung Pampanga kareng mabilis mag-recover. But dakal pa mo rin kareng kaya katamong micro ang pong small businesses na pa mo rin may katalakad pa si Bayo. Pa may kapag-restart. Nung lawen siguro mga 10 to 15% kareng registered SMEs pa may kapag-restart, no? Or mag-restart laman until law magkasakit law. So, namburin na sabihan nita kong Benny, den kara lang makobra rego, pa manakitan. So, pa mag-contribute maragul keng ekonomiya para mabilis tamong mag-recover kaybat na ning restrictions na ning pandemic. Nanula po talaga rin ng industriya talagang mituran kaya ng pandemic tamo? Actually, retang tourism-oriented, detang kareng food, dengaliwang food business. Dati, kagising dami sa nayabak, they found out in karelang business, irrelevant buri na sabihan. Balawa, milko na kayong uso kasi balo yun naman, linto na rin ordering keng online, itang delivery, then keng Grab, then Panda, rin ating patang tok-tok keng kaya katamong local, kasi dati, potang bisakang mangan, munta ka kitang tindahan o restaurant na rin kaya katamong kabalen na mag-business keng food. Ngayon, dengaliwa, magluto na lang mo keng karelang pibale-bale, potang kay, de-deliver da. So, mika pamagbayo, yung landscape na ning aliwang business, kaya dakal lunto kanyan na innovations, kareng businesses, awasan tamong small and medium. Nano ing role na naman po ng PAMCHAM karening kaya katamong industriya? Sa sahop na? In PAMCHAM, manigobraya para so paano retang magkasakit negosyo, lalo na nung makamember ya keng organisasyon. Pero it doesn't mean hanggang member ka mo para so paano hanggang ka member so paano kaning Pampanga Chamber. Kasi not all businesses agyo darigong mamayad annual fees ang po paretang naliwang gastusan para kaya ka keng organisasyon lalo na retang small businesses tamo, retang micro. So, patagay, re-represent tala rin pati ating kailangan na i-advocate o ating pakisabi kay gobyerno, karen kaya katamong manungkulan na kay local government,
re-representa la bang kanita in business lalo yung maging maragol ang mabilis apong may asenso. Uling patsing business may asenso ya dakal tamo kabalen magobra. At kapag ka dakal rin kabalen tamong magobra at ilang purchasing power, lalakas siya in local economy tamo. So yung intention na ning Pampanga Chamber ita na through the business bisayang makasaop para lalo yung ma-develop in kakatamong ekonomiya po yung bansa. Yapin po ita. Kapilan pa mo po inaprubahanin ng Regional Tripartite and Productivity Board in 40 pesos wage hike daily karing minimum wage earners po. Lano ya po kaya impact na nini karing negosyante may apektuhan mo naman kening harapan tamong pandemya. Company majority kay kami kay Tigi Pampanga and the region through the Chamber of Commerce of Industries expect me na talagang magtasya in kaya katamong minimum wage as of now ala namang mag-react violently buri na sabihan majority kaya kami kaya negosyo tatanggapan niya itang increase 30 pesos keng ngening bulan na ini keng June pagkatapos additional 10 pesos keng January 2023 kasi nung talagang tuusan mo company burimi nung pwede mo 1,000 per day la sweldo rin magobrata mo instead na 420 plus 30 and plus 10 no? Kasi balo mo dahil magobrata mo kapag ka malatila sweldo susustento in karelang pamilya mababala productivity potang data lagi ang obra absent-minded la kasi ingat yung kayong isip na makananukar niya kumang perang pamayad ng kuryente kembale kasi mapuputot niyo kaya may puto siya yung kuryente na potang muli kailangan magdalayang abiyas sa ulam para kayong pamilya na then kaya darigo agagampanan nito rin kaya katang manggagawa so in a way nung lawen may talaga magkasakit la at itong magkasakit la apektado ya in business apektado ya in employer kaya nung talagang tusan mo burimirigo mas matas la sweldo rin kaya katang magobraw Patse kasi matas sila sweldo, maragula rin i-contribute keng ekonomiya, maragula pera ang ipalub keng ekonomiya tangoy, tantumurta pera keng ekonomiya. But the problem is, no kari tayo ragukwanan, itay dagdag da rin negosyante kasi kay patibat na ba ng pandemya, ila parigo may bawi, patagkay, dagdagan mo no sweldo, kaya itas mo no sweldo rin magobrata mo niya, kailangan tayo yung gobyerno keni. Kailangan ng gobyerno sumahopya para makapag-adjust la rin businesses, particularly SMEs. Baka ni Tarugo, dola ko obra rin kaya katamong kabalen. Lalo po kayang asaw na ning kaya katamong gobyerno, lalo na magbayo tamong administrasyon po. Lalo pong panayan tamo kayang ayuda na dapat ng ibiye ng national government. Emo keng bayong o daratang administrasyon keng kasalukoy na administrasyon ay niyang kadatang na ning pandemya kaya katamo March 2020 manyad na keng stimulus package keng gobyerno bangka nito bisad-sad la ring mga lating negosyante at dola ko rin karelang magobra. By the way, company then SMEs represents 99.6% of the total registered businesses buong Pilipinas, 99.6%. At then magobra ring SMEs represents about 65 to 68% of the total labor force of the whole Philippines. So maragulang bagay ng SME. Yako personally kalulungkot ko anyang
iya ako'y presidente na ning kay ning PAMCHAM anyang pandemya, ne? Ingadwan ni sana, so pandarla rin kaya katamong mga lating negosyante. Igawa na ng gobyerno, may ayuda kareng magobrata mo. Ne? Tetang ayuda ating menikwang 6,000 ata, 8,000, 10,000, ating menikwang makayan. Pero that's only good for 1 week, 2 weeks, or 1 month. Ne? Sana, marago sana karetang perang pemeda kareng ayuda, kareng kekatang magobra, ne? Ding sinopandaretang maging along negosyante. Detang maging along negosyante, so pandala baka nita elaman niya, bantay lamila ko obra rin kaya katamong magobra. Kasi itang binyan ng ayuda ng gobyerno, mag-isa niya after 2 weeks, after 1 month eh. Pero patse, sinopan may metong negosyante na sabihan mo kaya, o emo lalako ding magobra mo, so panda ka. Patangkay, kailangan tuloy-tuloy yung negosyo mo. E di tuloy-tuloy yung social din kaya katang kabalen at yarigo nila ko obra. Kasi nga ini, napagkarakaldetang kabalenta mong magkasakit, o ligalalang obra eh. In a way, bala mo, sasabihan mo na baliktad yata yung gawa ng gobyerno instead na ding sopa na retang sasaw kareng magobra. Ding sinopan ring magobra, yung sopan daw, ita sa realidad, patang may gisano retang pontong binyan ng gobyerno, wala na. So, adon ming stimulus package nga ni kayong gobyerno is that to help the SMEs to para misadsadla, para mag-survive la kayong current challenges sa reni, bang anita rin magobrada, edo lako, din kaya katamong kabalen, manggagawa at ilang obra. Nano po kayang support naman ng ABN na ng PAMCHAM karening industriya talagang magkasakit lang ibiye ining additional 40 pesos? Kasalukuyan dening ating kaming programa keng PAMCHAM kumbeni kaya itang ausan ming shepherding micro business. I-shepherd mila, sopan mila para mag-graduate la from micro to small business to medium business, medium SME, para masensyo ikarelang negosyo, no? Kasi itang increase keng wage, ingasawap mo is that we will comply with the minimum wage law. Kasi patse mo naman binyita kumbeni, ati ka pakibatan, ati kang violation, at pwede na kang pasara ng Department of Labor and Employment, indole. Anya, hikayatan nila hanggang magkasakit, laring kaya kaming membro, na siyempre, mag-comply tamo kareng minimum wage law. I'm sure that migit kapit na kareng membro mi magkasagi lang mag-comply kitang 30 pesos nganing June, pero so far alakin tarandaman na reklamo karelo siguro yung nakakit mi at panandaman mi pakikwanandang makapag-comply la baka nito makasawap la rin karelang magobra. In a way, itang karelang duty as a kayabi kitang nation building gawan din. Ano po kaya ang dila ng prioridad ning bayong Presidente Tamo, BBM, tungkol kay ning kapakanan da rin talapagobrang at ding employers mismo kiti Pilipinas? Masaya ning tarandaman kareng balita na ing kakatamong darata nga Presidente, President BBM, pakikorpula na ing sopan la reng SMEs. Mo malino up ang gangeni kaya kami nung makanano ita. Pero definitely kaya beyata karetang karelang plano na sopan dala to make the SMEs afloat in the midst of these challenges. Ne? Kasi mitas in fuel prices,
in crudo, in gasolina, in LPG, uli na ning external forces, itang gera king Russia po king Ukraine. Dengaliwa, antimo yung kakatang tourism, kasalukuyan na pang magumpisa. Kasi yung tourism industry tamo, marakbulya sasakupan. Halos din other sectors, industries, diri na nung biyaya ning tourism. Anya, nung in tourism tamo, abos ni tayong todo-todo at tanggap tanang talagang dakala turista, maragulyang bagay kaya katamong ekonomiya at din kaya katamong kabalen para makapag-obra nila. Lalo na itamo ay Pampanga, dakal mo rin turistang pupunta kaya katamo. Deng disaster, paratang na naman ng kauran. Sigurado, dakal na naman mga albog kanyan, dakal na mga sirang agricultural crops. So, apektado ang nakarakala challenges. Etapo balo. Nang kay, siyempre, maganda mo rin kayong lindol lang po pa itang earthquake. Po, ang po nang kay, itang silab. Kareng mga ragul building ang po pang business establishments. So, nakaraguling challenges sa Conveni. Yan nga ganaganang yan, pangikor kulami, kaya pa magpapulayiming business, bangkanita, makapag-survive, makalaban at makasaop kaya katamong bansa para masenso yan pa si bahay, may balik target ang dati. Bano mo yung 2018 ang 2019 na kasanting data yung kaya katang ekonomi. Nanong kasayaran kaya katang kaya rin tao rin. O tanyang 2020, biglayin din tangining pandemic, kanya may tarantatangan. Ing pansyam, panayang mamiya suporta karening mga lating negosyo na po. Nano naman kaya ing dapat ng abyen ng gobyerno bilang suporta naman king pansyam? Wow! Siyempre, makikipag-partner kami kareng government agencies, bangkanita, adin ang lansawp din kaya katamong membro ang poreng negosyanting mga latike ni King Provincia. Partner na kaya ng DTI, partner na kaya ng NEDO, ng DOST. Dito ay galaga ng programa da para lalo lang umudlad ng mga lating negosyo. Partner na kami. Unang nang kaibitin laretang programang bibiyan ng gobyerno, uling siguro nang kaila eno makatugma keng sitwasyon tamo yan kalupa ni nga banggit ko kaya ka dakal challenges sa makarap balo naman ng gobyerno tamo kaya nang kabagal mag-react. So the programa no atin yung pila dakal programa actually in gobyerno through the different agencies pero itapin keng lawe mi dakal pa kulang. Kaya ni, asabi natin ng bayo yung daratang administrasyon na buri na ibalik itang industrialization inumpisa ng Mr. Marcos inyang 1970s. Po, nanong reaksyon niyo po kanini? Well, masanting ito, Conveni. Puri sabihan, dakala lumabay investment, patsya dakala investment, dakala obra, patsya dakala obra, maging maragulya maging masayahin kaya katamong ekonomiya. Dapat tamo mong lawin, kailangan detang heavy industries makabili lang yung masanting lugar, liway tang manyira ng environment, kapatang kay mikakasakit la rin kaya katamong memalen. Kasi nung heavy industries ka at saka kay libutan na ng subdivision, welcome kaya kamita. Kailangan ibalansi tayo. Yes, kailangan tamong mag-industrialize, pero kailangan at suya kitang lugar, bangkanita, masisira kaya katang kalikasan, ang poing health na rin kaya katamong memalen, paki-korpula tayo. But it is a welcome plan or development for the incoming
administration. Sir, magbalik tamo kening wage ne. Ating malyaring wave kening 40 pesos sa ine kareng industries o malyaring exemptions kaya Patse magkasakit ka kung beni malyari ka mag-apply exemption keng dole. I-justify mo karelo, bakit mo na magkasakit emo may increase at the moment ne. Lawending kaya kang financial statement, sabihan mo nung why emo yung sweldo ndeng magobra mo yan kasi mas masanteng na itang manyat kang exemption kaysa kailan ko may magobra mo. Kasi at least itang magobra mo ay apin makatuki kitang minimum wage ngayon pero at least hanggang makanano mo tinyang tatanggapan. Tatanggapan na naman yung dole ita. Pwede kang mag-apply exemption. Pero it's not all company na magkasakit. Lawenda talaga na talagang alakang agyong ibiya itang increase. At potang agyong mo na yung ibiya ita at balukatin yung certain period dito kumbeni na after that, kailangan to kinakakitang minimum wage. Ay, si Malyari ka mag-exemption, apply kang exemption, pero after, pota siguro may babawi na ka, hindi mo laret ang karapatan na rin mag-obra. Po. Para ka rin bisa pong panalakad mga lating negosyo, kabalenta mo, nano po kaya Malyari yung abye ditak panahon karela, bang kanita mabiyasa lang, makanano lang magnegosyo? Well, muna patse bayo ka kayong negosyo at bisa kang manalakad negosyo, itang kailangan kitang luluban mong bagay nga ita, ating kang passion, ne? Ating kang passion, ating kang determinasyon, pata kay dedikado ka. Idedikado mo yung oras mo, pamisip mo, mag-focus ka, ne? At potang kay ganita, uling talagang determined ka, ma-develop yung kaya itang passion. Potang ma-develop yung kasi kaya itang passion, patsi inumpisa na yung negosyo mo, kung beni, itang mismong negosyo mo, turo na kayo. Magluto kang banana Q, ne? Magluto kang banana Q. Kapag luluto mo yung banana Q, akakit mo nung naning masanting At potang pisasalin mo yung banana Q, then sasalin banana Q, kaya kasabihan na, ay, bala mo kulang yung mayo mo nga o bala mo kulang yung lasa So ikaw, yan yung mag-improve ka. Improve. Nya, kailangan natin kang dedikasyon para ikaw, tukyan mo itang nung naning dapat kayong negosyo mo, apong itang determinasyon, in spite of den tao, sasalike ka, sasabihan na nakulang ya ining mayo mo, makaing basanting yung lasa na kaya kang banana Q, kailangan improve me. So, uli lang nita pa rin ang gagawa nita, may ka-passion ka kayong business. Potang atila kang passion, hanggang makakurap ka, hanggang matutod ka, balo mo na nung nanggawan mo kayong negosyo mo. O tamo pinagkaya, tika nga sa salubong at challenges, na paisipan na ka, o kaya kumiyak ng bagya, o kaya ka matutod, kasi isipan mo nung ananong yung isalba, yung kaya negosyo. At kasi po katila kang negosyo, kumbeni, kaya be mo rin mag-obra mo. Alwa mo yung sarili mo, ipahikorpula mo Pati na rin mag-obra mo, pati rin pamilyado. Uling, balo mo, rentawang reni, ilang asset mo para yung negosyo mo mulay Kasi mo naman napapulay yung sarili mo yung negosyo Kailangan mo rin tao. Kanya, kailangan lang linapan, kailangan lang sopan, then mag-obra na rin negosyante. Ay, kasi kasanting na pisabihan ta, pero alata ng oras ni sir. Siguro, di rin dala ka mong dita ka panahon para mamiye mensahe ka rin kaya katamong kabalen talapag-obra, lalong-lalo na rin ang employers nung nanong dapat danggawan. Siguro, Pang Benny, yun aking karen kaya katamang gagawa, karen mag-obra tamo. Makisabi kong mayap karela na
itas tayo itang kaya katamong productivity. Ne? Timong yan, imita sing sweldo, 30 pesos plus 10 pesos, maging 40 by January. Marabulyang bagay rigo keng employer ito. So, in-expect mi na mo, nga doon di ka rin mag-obra mi na itas day ka rin lang productivity. Ne? Bangat ang gamang kanano, through raising the productivity of the workers, makabawi yung employer ketang increase ibiya na ka rin mag-obra na. Then namang kalupa kong negosyante, yung pagsabi ko karela is that then kaya katamong mag-obra luguran tara. Kasi then paunlaran din kaya katamong negosyo. So ibiya tala retang karapat dapat asweldo karela, apo paretang karelang benepisyo. Retang karelang SSS, retang karelang PhilHealth, dapat ibiyatala baka nita secured la rin kaya katang mga gobra at kontentula at the same time sumahop la sumuporta lagi kaya katamong negosyo at witapin patse may esensyo yung negosyo may masensyo yung kaya katamong ekonomiya. Okay. Dakala salamat po, sir. At sana may tikit ang pasibayo. Ne po. Wah, dakala salamat din company at kaya kayong istasyon. Okay. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye.